mesti yang kangkungnya jualan laku mah apa yang kangkung aja. Nah ini dia lah. Ribet aktif. Jutaan angges, umpan angges ya jualan doang, beli mal nih. Lumayan lah jualan gue. Ya buka dia. Ay, si Acil tuh. Keren, Pak. Coba kau yang sabarkan lah. Kerjualan kangkung beneran. Punya mah. Kangkung. Acil. Woi, siapa kamu lah, Pak? Anak wae sia. Sidak beli kangkung mah. Baru tak. Asa. Goceng. Bawa. Ceknya goceng. Oh, sebengket. So, Beli mal aja. oh, Nyur di imah bae lah. ayo. Pusing untuk buat duit. Ayo ngajari kangkung. Hah? Oh, aing. Ayo, sini. Sidak beli mal. Beli aing. Ayo ya, kayak paling bere-bere atur aing keliling kangkung. Oh, enggak yuk. Lumayan deh. Ayo beliin komisinya ini. Aya paling kangkung dia sebengket. Ayo, guys. Selawe. Tuan anu beli ke dong. Lah, dibayar kurang tawar kenapa? Oh. Laku ke dong. Aing nak dahar ngalan supa be heula-heulanan. Ya, kurang tadi taman tah. Oh, ya tuh ulah naon dahar sianya. Saulah naon dahar sianya? Oh, pugus ge. Geus asakeun gedeung. Enggak suka non bae lah. Oh, Bukan be. penting mangeuneuh. Wow. Tapi lamun aya tukeran mah tuker ieu. Oh, lamun tukeran mah bukan daekeun mereka tuker. Lan be lan. Ayo tua. Kamu tahu dia. Dek asal nama. Woi, Om, kenalan dia. Wah beneran sih mau kangkung aing supada doang tuker lah Si eta jeung saha? akan Tah, eta tah. saya di dinya tadi sih nya Oh, pan poin saya di baturan bego. Goreng hangat mana goreng mah? di sini mau nah Eta bilang ieu. akan Iya. pot lah Dua-dua nih cara saya ayo lu main dua pe lu betul Bolo bang. Bagi kakangku udang iya marmut. Teng lah. Itu sarua tadi dia udang marmut. ego tas sia Tah sia tabar Itu kita. saing lah. Iya saing kecil lah. Ih. Serangan bekos kieu. Kos jomblo. Kos budak mau jomblo kabeh. Ih, padahal main gua kabogoh tak cerapatan teh gua kabogoh anjir. Kuin gablek duit. Motor aya, bensin aya, duit lah teh gablek. Kuari mah pugana duit be. Duit. Beli naon, Mbak? Sudah rasanya mantap. Nges bisa budak lah. Hidup wali motor. Bukan hidup di motor. Halo. Halo. Nah. Kukurau. Weh. Imu ya kawan-kawan aing. Woi, Yong. Kenal sia? Lain dari mesin supa kayu yang di lebok. Supa kayu. Oh, Ayo mesti ada apa nih di kayu? Wah, gijina loba. Mantap. anjing banget. siapa mana Aing tadi pinjam duit aing, Pak. naon pinjem duit opan amat sih dengan yang mana Hei, cewek aing kemarin bawa teh tah. Ajak atuh aing. Nih, ribet jeung ngajakan sia. Kayak. Kadang lah ayo kita. Dompet tambah. wah acot di sore buke mau make dompet Wah, cekak dulu tuh kepada kita. ini man kalau nyata budak nyanyi sih Ya. oguan sih bukan rong yuk Nah, cukup meureun. Lagi ge. Lah, logoan sawan guys yang mau duit gede, wis 2000 ke cukup, kok beli es. Pah, 2000 naon dibelikeun para rumah cewek aing sia. Beli es lumayan. Eta meuli es jeung promah lumayan. Gimana? Batur. Minyak 2000 be batur. Aing kemana aing borong? Ngeunah akan ge? Mulai misi mabok. Moal bego. Kana aing Nah, mah ayo. kos gitu, kan aing mah ka bento. Ah, cukup tuh. oguan. Wih, honges ya. Hah? Cukup ya cukup. Bagian tuh duit ninju. Bi acupan minjem doang. Ngetah tina aing ngisi pinjaman di duit. Aing dekat aing nganjang. Anggus, ngade Ayo. nya. Weh, Yuk sen, alah murah. Mode. Oh, nya Namun di pengulinan ayeuna naon disebut be? Abang Bayong. Duh, bayong laga aing mah. Ih, acan. Dari itu. Oh, saya di rumah.
Aing bertanggung pilihan lu. Aing ngajak sila, enggak. Bapak, kawan. Manglan. Saya Aya. Aya tanya. Mak. Mak. juga jadi. Ya mau supa. Ya pangasakeun ya. Oh, kayak dasar ngatu pecah hukumannya. Anu ngeunah itu. Udah namanya. Oh, kayak dasarkan ya. Oh. Enggak sakit. Oh, siap tadi. Main tim menang aing menang gocap mah. Lumayan. Pak, aing ge aya lumayan ge aing ge menang. Masuk lagi dia ke mainnya. Kita mending motoran kita. Aing kita. Motor aya ta. Eta rasa pikir dia. Gitu gede ge yo. Iya, Motokeun ge. Iya. Nah. Yo, Coba coba kira. Kenaikan yo. Oh. Kayak kita. Seragana. Bener aing ngas ya. Ulah. Ih, lagi. Naik. Bisa sampai gini kan ya. Guys. Kayak puntung tuh. Tanya tanya. Lumayan lah aing di depan nganjak bau gitar. Pancing aing di depan. Kayaknya udah amat. Woi, Tidang. woi. Kawan sejati yo. Oh, serang. Si aing kali kene kanjang sedih dia pan. Ih, Jadi Jangan jangan aja ngelaku gento. kemarin pan aing mau cewek. Nah, ada dulu kata aing be. Udah amat ya mau cewek. Aing mau gitar Bentar, ya. ah. Nyawa nang mau. Masih bisa tuh kita. Hei, letek. Coba. Ini tuh yo. Dina enggak? Bebas, tarik gas, dong. Ini tuh. Ini Perdamaian. Oke. Pas kenal awak, Bro. Kita lah. Mana jangan Coba. Ada kemana, Mari? Ada kemana? Ya, ini kanjang. Yuk, ranjang itu lah. Benci. Hah? Ranjang itu. Waktu nanya Ada sih kan. yuk. Mana ini? Ada sih ya. Ada sa, labu dang nih. Baan, ulin yuk ke sawah yuk. Ayo. Itu jangan panggil gas teh yuk. Yuk, ayo. Pada nganjang aing manjing bicaraan. Aing nganjang minjem duit 52.000. Bikang kuari beki naon 52.000. Gua hayang ngobae duitna. Ngan gitaran ini dia lah. Bukan kayak budak pasti keun ke dari yo. Tinggal aing kanyawan ge. Ngomong bae aing capek nganjang bae gitu. Gondrong. Tuh. Oh, ngomong udah nganjang tuh budak. Oh, ngomong gahingnya. Oh, Ayo gitu. samperkeun we yuk. Drong, weh, si Gondrong. Woi. Woi, Ada nganjang ongkos ya. mak panjang. Lah, Aing duit 52.000 jeung bikang kuari beuki kana naon 52.000. lah ngomong bae telaku sia. Pada manut badak we. Teteh sia kebekeun ka aing. Ya teh izin deh kemari ge. Di itu izin ge pendekeun meureun. Lah mending urang kundrungan. Mana yang Mana ge? Gede. Tadi ge mah budak kayak itu yang di lebak yo. Hah, tanggung. Naon budak rame dari yo kabeh. Eta di hiji ngomong nganjang, duit mah hinjem. Nyaho kita di. Dong, sia ngomong menek anjang, sia duit mah nginjem, sia untung aing dibabawa ku sia aing nyaran sia dro. Anjang duit hinjem. Ampun. Emang we nginjem duit gitu ka sia? Hinjem. Minjem. Aku nak menanjang. Mana itu? Yo, yo. Minjem. Aing cuman nganjang henteu. Aing nganjang duit 52.000. Cewek kuari menang kana naon? S2. Dak sia mana kis ya. Cek nyampe sama, nyampe sama. Jadi ente sia. Ayo kakak. Mana? Orang kali ya. Enom sia, enom beong. Sia enom. Nasib. Kunaon? Enak pun sengaja urang ngomong panjang. Jeburkeun balangkeun gitu. Ayo sia siap deh. Ayo, Yoi. sia. Ayo. Urang gotong. Ayo sia. Siap dorong mah Yuk gondrong. Dong. Kayak gedeng jeung yuk nya kalau gitar doang naon bae. Oh, yuk. Kali makarnya ini lu budak budak. Ngomong siap kunaon? Siap kita
Nulis ya. Amat sia. Oh, sih men, enggak bohongan yuk. Potong mulu ada angin saya nu potong awakna. Lah, tadi lah, tapi nak. Ini Oh. lah pahelok lah. Lah aing latkeun. Oh, si pocong mah. Bocah. Ayan. Lumayan. Oh. Setelah aing bae balik aing lah. Olah, Eh. ini.